Često je potrebno obaviti overu potpisa izvan kancelarijskih prostorija. Za tu svrhu pripremili smo model za terensku overu. Nakon odabira odgovarajućeg modela, potrebno je odabrati terensku knjigu sa oznakom T i odabrati potpisnika overe. Ubacite podatke stranke na identičan način kao što se to radi kada se koristi takozvani blanko template. Popunite podatke o broju strana i listova koliko sadrži dokument na kome se overava potpis i potreban broj primjeraka overe. Klikom na dugme Tarifnik otvara se novi prozor u kome ćete uneti broj bodova za nagradu i vrednost troškova u dinarima bez PDV koliko prema javnobeležničkoj tarifi sleduje za overu napravljenu u kancelariji. Tarifa za terenski dodatak zavisi od broja sati koji su provedeni izvan kancelarije i od toga da li se terenska overa vrši radnim danom ili u vreme praznika. Zato je potrebno odabrati odgovarajuću kategoriju i upisati broj sati da bi dobili uvećan iznos. Klikom na dugme Preuzmi, vraćate se na prvobitni prozor, a tarifa se unosi u odgovarajuće kućice. Sada možete da otvorite editor. Sve definisane vrednosti prenose se u ispravu.